Om Swastiastu. Enggih, alelek song sami punapi katanya ne dumugi makasami ngomolehang kerayuan lan kerajengan. Ing video puniki pacang wenten materi indik nguningayang raga. Tawi memperkenalkan diri menggunakan bahasa Bali. Punapi carane, bagaimana caranya? Terus biar sayang video puniki. Nggih, alele sami ka pertama nguningayang raga punika maosah indik waste utawi nama. Imbul sekali wastan titiang kadek tiang. Ike waste. Kaping kali maosah indik saking dije. Nah, titiang saking banjarangkan glungkung. Kaping 3 maosang indik kelas kuda. Nah, titiang kelas siji sekolah dasar. Kaping 4 maosang indik tiang mas sekolah ring SD Bali Kidi. Kaping 5 tiang demen menggending main bal. Nah, lan membalian. Enggih, imbe nguningayang raga sekadi Mister. Kapan nama titiang mewaste kadek rian sukanate, titiang saking banyarangkan kelungkung, titiang kelas 1 SD, titiang mas sekolah ring SD Bali Kidi, titiang demen main bola lan megending. Nggih, punika imbe saking nguningayang raga. Elingan nguningayang raga sambat dumun waste saking dije kelas kuda dije mas sekolah lan napi demene. Nggih, pada asa punika sane presiden tiang telatarang ring video puniki puputan titiang anduk ngucapan parama santi. Om santi santi santi. Halo wastan titiang Jessica, titiang saking dan pasar, titiang kelas siki SD, titiang sekolah ring SD Bali Kidi, titiang deman mepelalian.